Mukasine Mediatrice na bagenzi be ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Gituza umurenge wa Rukumberi akarere ka Ngoma bari barataye icyizere cyo kwishyura ubwisungane mu kwivuza uyu mwaka biturutse ku kuba nta bushobozi bafite bwo kwishyurira, akaba ariho bahera bashimira abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Ngoma babafashije kubishyurira ubwisungane mu kwivuza. Turishimye cyane kuko umuryango wa FPR yadutekerejeho, ariko nako turabanyamuryango turanayikunda cyane ndetse turanayishyigikiye pe. Abo umubyeyi rwose watekereje igikorwa cyo kuza kudutangira ubwisungane bwo kwivuza arakoze mu mudushimira, Imana imuhe umugisha. Nkabashimira umuryango wa FPR Inkotanyi, abashimiye wa chairman y'igihugu wemeye kudutera inkunga kwebwe abatishoboye kugira ngo baturihire mituweli. Ndashimye cyane ubwitange mwakoze kugira ngo mutwitangire, mudutekerezeho nk'abatishoboye tari dushoboye kwitangira mituweli. Mugende mutubwire nyakubahwa, tibagushimiye nk'abapfakazi ba Gituza, bagushimiye nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bari mu mudugudu wa Gituza. Umutoni Ernestine waruhagarariye abishyuriye aba baturage batishoye mituweli de santé mu izina ry'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu ishuri rya IPRC Ngoma avuga ko iki gikorwa bagikoze mu rwego rwo gufasha abatishoboye nk'igikorwa cy'urukundo basanzwe bakora. Igikorwa uburyo twagitekereje ntago navuga ko ari igitekerezo kivutse uyu munsi, ni ibikorwa n'ubundi dusanzwe dukora nk'abanyamuryango bakorera muri IPRC Ngoma. Buri mwaka tugira ibikorwa dukorera abaturage mu rwego rwo kugira ngo dufatanye n'igihugu mu iterambere ry'igihugu ndetse no kubungabunga imibereho y'abaturage muri rusange. Twishyira hamwe nk'abakozi nk'abanyamuryango tukishakamo inkunga iva ku bushobozi bwacu tukayihuza, twamara kubona ko dufite inkunga ifatika igaragara tugatekereza igikorwa twakora dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere bakaduha abagenerwabikorwa tukabegera tukabafasha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukumberi Mbarushimana Alphonse avuga ko iyi nkunga igiye gutuma akagari ka Gituza kava ku mwanya wa nyuma mu gutanga ubwisungane mu kwivuza mu karere ka Ngoma, bityo agasaba abaturage bishyura ubwisungane mu kwivuza gukora ibishoboka byose ku buryo umwaka utaha nabo babasha kwiyishyurira mituweli. Ngira ngo buriya nk'uko nabibabwiye yuko aka kagari ka nyuma mu karere ari aka Gituza, ibyo ngibyo bituma natwe tuza ku mwanya wa nyuma. Niyo mpamvu rero twashyizemo imbaraga ndetse n'abafatanyabikorwa tugenda tubona baza gufasha abaturage bacu kubona mituweli, nabo nk'uko special cell ya RPF IPRC yaje kubatera inkunga, niyo mpamvu nabo twabazanye kugira ngo bitume natwe tuzamuka. Ya nkunga tubonye iratuma hari aho tugera. Ntabwo abaturage bacu kibamenyereza kumva ko igihe cyose bagomba gufashwa, bivuze ngo rero bagomba kwihuriza mu matsinda bakagenda bizigamira buri cyumweru, babona 100 babona 200, umwaka wajya kurangira nabo bafite ubwisungane mu kwivuza. Inkunga abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu ishuri rya IPRC Ngoma batanze ingana n'ibihumbi 900 ikabashyikirijwe imiryango 64 itishoboye mu rwego rwo kubishyurira ubwisungane mu kwivuza. Akagari ka Gituza abaturage bahawe mituweli de santé babarizwamo niko kagari ka nyuma mu gutanga ubwisungane mu kwivuza mu tugari twose tugize akarere ka Ngoma. Gaherereye mu murenge wa Rukumberi utuwe n'abaturage 34,000, uyu murenge ukaba uri kugero cya 75% mu gutanga ubwisungane mu kwivuza, mu gihe akarere ka Ngoma kageze ku kugero cya 85%. Demokrasi Eric mu karere ka Ngoma.